Inshuti bavandimwe mudukurikiranye hano turi ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta ni muri Kenya. Nkuko twari tumaze iminsi rero tubatumira mu giterane ngarukamwaka cyatangiye ku munsi w'ejo hashize ku itariki 9 kizogeza ku itariki 15. Turi hano ku kibuga cy'indege twaje kwakira umwe mu bashitsi bakomeye twatumiye bari muri kino giterane. Mbere yuko tushobora no kumuvuga ariko turi kumwe na Apotre niwe uhostinze kino giterane, tukaba turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe twese dukorera mu itorero rya Kristo kwisi. Uko mubizi turi hano rero twaje kwakira umushitsi wacu. Rero mbere yuko sindi bumwiyegereze turi kumwe na Apotre yaje kumwakira, ashobora kumwiyegereza hanyuma akanamuha n'akanya kugira ngo aze kugira amakuru make atubwira kuvuga igiterane. Murakoze cyane. Murakoze rwose umuyobozi w'igiterane Shaka agize neza rwose kuduha ijambo. Twaje kwakira Apostle Prince Semjombo kuva mu Buholande mu Buraya, umuvyeyi wanje cyane. Nishimiye cyane kumubona kukwakira hano mu mugisha ukomeye muri Kenya, uje mu giterane kw'itorero rya Kristo kwisi. Uyu niwe watureze mu gakiza, rero nishimiye kumubona aje kureba aho tugereje kandi akomeza no kutwigisha. Urakaze muvyeyi. Asante. Urakaze neza. Asante. Urakaze neza. Imana ishimwe. Turaha muri Kenya i Nairobi ku kibuga Jomo Kenyatta, rero turamwakiriye. Urakaze neza. Asante. Nzi uko wawumva hano. Murakoze cyane. Natwe turanezerewe kukwakira umuvyeyi wacu Apostle kuva muri Netherlands. Rero ari hano, ubwo wagira icyo ushikiriza abakumva kugira ngo ejo n'ubundi turakomeje n'igiterane. Dufite n'umunsi mukuru ejo, nibwo tuzaba dukwije imyaka 8 itorero ryacu ritangiye. Ngaho hegira icyo ubwira abagukurikiye. Murakoze cyane. Icambere nishimiye ikaze mu mpaye, mungaragarije urukundo rutangaje. Ngeze hano ku kibuga sanga mwaje mwese kunakira, ibi nabyo binongereye imbaraga kubera ko naje nisanga hano Nairobi nari mbakumbuye. Kandi imyaka yaribaye myinshi. Kuba rero naje mfite ubutumire bw'itorero rya Apostle Nteziryayo, ndishimye. Amen. Ndishimye cyane. Iki cyumweru ndabizi ko tuzagira ibihe byiza. Ndararikira abantu bose batuye hano Nairobi ndetse no mu nkengero zayo, ababasha kubona iyi video nuko ndi kuvuga, muzaze dusangire ijambo ry'Imana, muzaze murebe iby'Imana ikora. Ndabateguza ko kuba twageze hano hari impinduka zikomeye ziza kugaragara muri iki giterane. Ikindi kinshimishije nuko numvise ko ejo hariho anniversaire y'itorero y'imyaka 8 mukora. Apostle Nteziryayo n'umuhungu wanje. Kuba rero nje mu itorero rye rigize imyaka 8 ni iteka rinini kuri nje. Ndagira ngo mbabwire ko mbishimiye, nishimiye ikaze yanyu, kandi n'abandi bose ndabararikira kuzabana natwe muri iki giterane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Rero ni umwe mu batumirwa bacu. Ejo twakiriye missionary Eric, mu mwanya turakira Revera Muhirwe. Ejo nabwo tuzakira Revera Ntamayizi Matayo mukunda cyane. Hanyuma tuzoba dusigaje n'ubundi mushitsi uzova muri Australia, Sengor, Pastor Sengor. Rero abashitsi bacu turakomeje kubakira kandi dukomeje kuba yegereza mu giterane. Ndibaza ko kuwa 4 dufite seminaire y'abakozi b'Imana, muzoze kugira ngo abakozi b'Imana babahugure mugire ubundi bumenyi. Imana mujibaho umugisha.
Apotre rero nimba hari irindi jambo rya nyuma afite kugira ngo umushitsi wacu ararushe kugira ngo tubone uko tugenda. Yego, murakoze cyane. Ndashimira abakristo, ndashimira itorero rya Kristo ryatekereje ababyeyi bacu kubatumira no kubazana. Ndashimira abashitsi bacu Aposo aduteye iteka kugera hano rwose, hasigaye no kumujyana mu icumbi. Ejo hazaba hariho amateraniro, igikorwa kinini cyane cyo gushima Imana no kwishimana nawe, kandi nicyo cyanshimishije ko aje ku munsi mukuru wacu. Imana y'umujuru umugisha, urakaze, ukomeje kukwishimira. Murakoze cyane. Murabizi ko n'ubundi giterane cyacu gifite n'iyindi ntego yo kugira ngo abantu badusapotinge kugira ngo tuzobone ukuntu tugura ubutaka bw'itorero. Twari tumaze iminsi muri iyo proje, tuzoyirangiza ndagira ngo ku itariki 15. Imana y'umujuru bagire neza abo twatumiye mwese. Murabizi ko niyo nayo ari ikindi gikorwa tuzokora muri iki giterane. Imana y'umujuru bagire neza, ubwo naho ubutaha. Murakoze.